ang Ginoo mao'y naghimo sa tanang butang. Uyon mo o supak. Way butang dinhis kalibutan makita og dili makita sa atong naked eyes nga binuhat og tao. Ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan. Muna diri sa atong unang pagbasa, gipahinumduman ta ni San Pedro nga mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Kahibalo. Importante kayo nga mahibalo ta ani kanang knowledge ba? Kay kani magong atong knowledge mao man ni ang kasagaran gyud nga mo move us into actions. Nya kun unsay atong nahibal-an maorasad na atong kasagaran sundon og buhat ug wa ta kahibaw ana adi gid ta mubuhat. Nya kay og mahibaw ta nga ang Ginoo ang Dios maoy nagbuhat sa tanan og nagbuot sa tanan og tuburan sa tanan. Unsa may atong buhaton? Gilingay mong tupad ing na mangangkon pa ka mangangkon pa ka. Wa man daytay ato ug moangkon ta nang maong kahibalo ba kay mao man ginay kamatuoran. Bisag imo gani nang check upon kana lang imong kilay, di man jud kay gabuhatan na ikalay naguba usahay. Di ba? Original ikay naghimo. Wow, kaning mga tanom, kanang tubig, wa na magitay tubig hapit karon. Kanang hangin, adlaw, yuta, kita'y naghimo ana. Inang kunay anang yuta, inang kunay anang tanom. Nya karon nga nag-edit og maayo, nangamatay ang tanom, wa na gini angkon. Wa na ini angkon. Pero inig uwan og maayo, mamunga na sad ang imong mga bayabas, imong lubi, imong mangga, tuan na sad, pangangko na sad, unyag mamatay na hapit, wa gyud mahimo. Di ba? Kaning atong lawas, atakihon lang tagkausa, makanser ka, tuan na ka sa ICU, wa jud kay laing mapangita, asa mang pari, kay magpahilog ko. Wa na gyud mo angkon. So, sige, ikaduhang lingi sa imong tupad, ina din agyud tika ang kunon. Ina di na tika ang kunon, sugod karon. Ana, unsaon man nato, atong dawaton nga kini siya hinimos Ginoo. Nya unsa may gustos Ginoo nga atong buhaton ngadtos iyang mga hinimo, matud pas pasumbingay mangayok siyag bahin. Mangayog bahin. Usa na ni ana kini mga slots nato. Kanang imong kwarta dili na imo kay ang imong gigamit ana nga kusog pagpangita ang hinatag sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo kinahanglang mahibaw ka ana. Nya bahini ang Ginoo muna mangayo ko ninyo og slot ginagmay ra gyud kayo. Gilingay mong tupad ing na magsigi gid tagpalit og slot ana. Bahin ba? Bahin. Mubahin ta, pilaragon ng 500 pesos SBF dag, bisag kada pa na simana inyong himuon, ana, kamong mga arang-arang pagkabutang, bisan pagkada adlaw gani, daghan man nato, nga makahimo ana, bisag kada adlaw, tag 500, na amang gani mo budget o kada adlaw, tag 3,000, tag 10,000, kada gid adlaw, kuhaan lang na ni mo gamay, kanang imong sugal dito sa casino, kanang imong sugal diha sa manok, kanang imong pagsigig shopping, kuhaan lang na nimong 500, di gid mahimo. Kanang sige nimong sugal anang online sabong, kanang mga unsa pa na diha, swertres, loto, kada adlaw magyud kana, kuhaan lang na nimong gamay, imong ibahin nga ris Ginoo. Kanindot ana nga hunahunaan mao na siya. Unya kung dili ta mubahin, sigihan kita kulit kay ning Ginoo, sigihan kita padaan niya og mga okasyon nga pabahinon gyud ta nga hangtod maglagot ta
Kana bitang dunay magsigpangayo nato. Maglagot man ta usahay. No. Ako bitaw dinhi nay magsigpangayo diya. Mura biyag maglagot ko gamay pero mahinomdom dayon ko nga di ni ako. Kining ilang gihangyo ba dili gid ni ako. Moingon dayon ko tagae nga kay sus og dili pa lang na sinugo ni Jesus ay kalami ang patio na. Pero sinugo man ni Jesus, sige magkatawa-katawa ibaw gud nga mga nangilad na lang gito pero saan man sinugo man ning Jesus, hindi gyud sila makalakaw nga empty-handed. Mubahin kita ana nya og mubahin ta makadawat patag mas daghan kay matud pa diri sa atong ebanghelyo ilisan mong tanan kamong mga buangon nga di mubahin pamatyon mo ilisan mo og kadtong kamaong muhatag og bahin nya kay kamaon namang muhatag og bahin di na to ilisan di na sa to patyon sigihan ra gid tog hatag sa Ginoo og grasya pero gakinahanglan gitag kahibalo. Mao na ningon diri sa atong unang pagbasa may kay pagka-order ni San Pedro ingon siya, idugang sa inyong pagtuo. Pulos man ta ni tuo nga naay Ginoo. Wa na nay problema. Pero idugang sa inyong pagtuo ang kahibalo. Niya unsa man ang kahibalo ha? Magsugod na siya sa maayong pamatasan. Good manners. Karon daghan na kaayog bad manners nga mga tao bisan mga estudyante kana lang naa ganing mosakay og jeep niya or asa nga sakyanan kaning mga senior citizen kung anon man ginano kana ganing mao nay palingkuron karon bahala kaniya ngitag imo lingkuranan barog ka diya wa nay good manners. Unsa to'y tawagan na? Good manners and right conduct. Sa una, magkuyog ng babae o lalaki. Ang laki man ginayanas danger side sa karsada. Ang babae aris daplin. Karon ang babae na inaas danger side. Wa nay manners diha. Kana lang magsulob ang mga gisiun. Good manners and right conduct pa kana. Are you conducting yourself rightly? Nagsulob na ka ng gision kanang mga mansahon tuyoon gyud hugaw-hugaw tuyoon gyud gisi nya moy isulob sa mga kunuhay mga magpa-center of attraction right manner pa kana right conduct pa kana no niya mo kontutukan nya gikan kuno sa maayong pamatasan mugawas ang kahibalo. Kibaw na kang mo aksyon. Nga gikan ining maong kahibalo, mao ang pagpugong sa kaugalingon. Di lang ko ni buhaton kay masuko ang Ginoo. Kibaw man tang naay Ginoo. Imbis buhaton unta ng pagtinukhangay bisag wa pay kasal sa mga manag-uyab ay di ta ni buhaton kay supak ni Ginoo. Kibaw ko ana. Nya gikan ani kunong pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantoson nya sakit man ganahan man kong mo hikap nimo ganahan man kong mulayog-layog nimo mukuot-kuot nimo antoson lang sa ni nato ighuman na lang nigkasal di ba sampo lang na ba ang pari sad ganahan man ta kong musod ani sa akong bulsas kolekta antosa lang na pader kana lang stipend ang kolekta ibalik lang na simbahan aron mo nindot ang inyong simbahan ana good antosa lang na og hatag anang inyong mga silingan sa or parokyano nga naglisod kaayo may man kadya pader kay makairag-irag man ka nang imong nindot kay kwarto air condition inom-inom pagyog beer tanaw-tanaw anang dagko kay TV niya kanta-kanta anang video okay pero naamoy silingan nga gikas buntag hantod sa gabi gahigda las yuta o niya wa pagi klarong atop wa pay klarong bungbong di ba sama mo diyang nangatog na mo niya kining pagkamainantoson ko no anha diya mo sulod ang pagka-Diyos nun so kana ding Diyos nun nga tao kanang tawag ko na tubag tao nga Diyos nun di gina mahitabo o di na kamaumuantos mo na kaning mga martyrs Diyos nun gina sila kay ila man yung gipakita nga ang ilang dugo
ilang gipabanaw, ang ilang lawas ilang gipapatay, Diyos nun gina. Pero kanang magsigi din og lektor, magsigig misa, magsigig kanta dinis misa, wa na siguro wa ginay siguro kanang magsigig sulob anang mga uniform, bisag unsa lang uniform sa ilang organisasyon, kada adlaw gailis og uniform kay kalain-lain ang debosyon. Wa gyapon na siguro kana magsigig rosaryo, hapitan ng rosaryo himuon tibok adlaw. Wa pagyapon na siguro di na Dios don, basta dili mainantoson. Gilingay mong tupad. Ing namuantos ka para nako. Ing namuantos ka. Magyaw-yaw magyaw-yaw. Unya dayon gikan aning pagka-Dios non anha diha ang inigsuong pagmahal. Kana bang mura na tag igsuon kitang tanan kun Dios non ta maginantosay, mura na tag managsuon. Di na ta maggubat, di na ta magsigig linibakay, di na magsigig contest ani mga political agenda. Kamao na tang muhuna-huna sa usag-usa. Nya dayon aning pag-inigsuonay nga pagmahal diha kuno ang gugma. That is love. So inig-ingon dayon Kristo, love one another, magsugod din sa maayong pamatasan. Kana din nahigugma maayo sa nagbatasan. Nomdom ko sa una katong matured na ko nga nanguyab, college na ko. Ako ginang gibutang sa kunahuna, makauyab gani ko, ako yung bisitahon ngadto sa balay kay pangminyo ay naman to. Moadto jud ko sa balay haron makit-an ang akong batasan sa iyang ginikanan. Kasagaran nakauyon man sad. Diha pag ito ningon, adto ka sa amo, ingon ra ba na ako mga igsoon, kulatahon gyud ka. Anako, magpakulata para nimo. Igabot na ko dito, magkukulataha, gipangga manoon ko. Nga naman, basta makita ni mong maigbatasan. Karon daghan makaigway batasan, di na mutagad sa ginikanan, adto ra gid mutagad sa iyang uyab. Sila ra gyud magsigig tupad-tupad dito, siging hapyod-hapyod, higda-higda anang paa, lugit-lugit anang mga buling-buling dinis naong kaya yung pagtamparoso o niya inighuman inigkaminyo buwag dayon, divorce dayon, buwag dayon, buangon, di ba? Huwag mga batasan, di na ka maong mananghid, di na ka maong mupaila-ila sa ilang mga uyab, tagil makabuk uyab ros mga batanon, di na ipailas ginikanan, itago ragid ang tanan. Hangto na lang inig kaminyo, manguyab lang gyapon, itago, mga way batasan. No? Amo na, ang pagkamaayog batasan, maunay mohatag natog maayong relasyon sa Ginoo o tinuod nga kabulahanan. Unya, kining maayong pamatasan, kining gugma, kining atong kahibalos Ginoo, ato gining pakamatyan. Kining atong paghatag og share sa simbahan sama ani mga slots ato unta ning pakamatyan. Pasabot hatagan natong pag-antos hangtod matuman ang atong mga gipangandoy. Nautan ni komedya ko gahapon sa akong misa, gusto ba mong ipa-airco nato ning atong simbahan? Gusto mo dili? Kani bang ato bang simbahan ba ipa-airco nato? O gusto mo dili? Nya andam na mong muantos. Sige, ato ning ipa-analyze din atong tanawon og pilay magasto ani. Antosa na tog palit og slot para mahayahay tantanan, di data mo sige ana. Naluoy jud ko gahapon, ni trip up ang atong breaker, nya napawong ning atong ceiling fan. Pastas mga tao lagi wa kaabot og 5 minutos Basta tanaw na ko sa mga kamot ba tanaw murag yung gakanang gahimog barbecue bitaw nako na luuya dayan nila no kanang og mawagin ang hangin kadiyot kay tanan ba perti yung inita amo na nakaingon ko ipa-aircon ni nato kay haron bugnaw aron mo kalit og trip off di man day na mawa ang bugnaw di ba ana wa man mo'y klaro.
Sige, ato lang sang hangyoon yang ato mga online parishioners nga mutabang nato. Ato pa ng pamalandungan. Ako pa sa nang ikonsulta sa atong pastoral council, sa atong finance council, mamalandong sa miyana di sa na basta-basta ato nang kuan.